Sad sam nastavi. Fu, na vrh jezika mi je... Šta je da on bude dolje? Znači, u arhivatorskom odeljenju papir mora biti NAV. Ovdje mi stoji mi ver... Samo ga već pogreš sigurno. NAV, papir mora biti... U arhivatorskom odeljenju papir mora biti navlažen pre svega. Znači, da bi... Fu, Bože, nije to... Ti normalan, šta govoriš ti? Ne mere tako Boško vlaga u arhivi. Navlažen! Pa si ti normalan? Ne si mogao reći sam. Permutovo sam... Pa Marjanović da je živ, sad bi te kroz prozor bi. Pa ne može tako, Boškić. Da se razumemo, Boškić ne može tako. Ti si dečko idiot. Ti si idiot. Samo treba zdravorazumsko. Zdravorazumsko? Navlažen? Koji je navlažen papir? Aj pokaži mi, izvuci ga. Pogrešio sam, mogu da... U gaćama tvojim, pelena! Što ti mama stavila? Imam još do 60%. A ne može do 60%, izađi napolje, gotova. Nemojte molim. Nisi položio, izađi napolje. Nemojte čekati Đorđe. To je osnov, to se mora znati napamet u sred mraka da te neko probudi. Papir mora biti, treći postulat da gledamo, izađi napolje. Posao mi zavisi, nemojte me... Ako ima neko drugi, zove ga nek uđe. Ti, dečko, rađi drugi posao. Vrata zatvori za sobom. Pa ti vidiš, molim te, ko je to idiot. Pored septembra dolazi ovdje, sedi s nama Dragane. Treći ne zna postulat. Treći postulat koji je osnova čovjeka. Mi bez toga nismo mogli. Ja da sam ga pitao šesti. Okrugli lepak mora biti zalepljeno, probušeno u 2 rupe utureno. I ne smije biti u običnom registratoru. Pa to je jasno. Ali treći. Pa ja bi mu za 6 pustio ga. Halo, glavni arhivator Čvarkov Đorđe je privez. Halo, čujem druže direktor, gospodine, da, čujem vas. Dobro, sad je bio. Pa ali... Ponaz na osnovne postulate, čoveče. Tako je. Jebe vam se za postulat. Cela komisija će ostati bez posla, ali taj dečko će proći, jel? Pa, dobro. Dobro, druže direktore. Drago mi je. Biće to. Dobro, biće se. Ne brinite ništa. Druže direktore, pozdravite vas. Ej, jebem ti. Što kaže cijela komisija, jel? A? Sljedeći! Dobar dan. Dobar dan, Boškić, izvoli sjedi. Hvala. Zapisnik. Piši. Dana. Današnji datum stavi. Ime i prezime Boškićevo stavi. Boškić, set. Polaže pripravnički ispit za potrebe budućeg rada u arhivi, komisija Tročana, predsjednik komisije Čvarkov, glavni arhivator. Zamenik predsjednika, Torbica Dragan, zamenik glavnog arhivatora. Ja, predsjednik član. Velinko Klać. Referent. Samostalni referent, odsutan žena je Slava, on je uzeo slobodan dan. Konstatuj samo. Samo konstatujemo, znači, neodsutnost njegovu. Da vidimo, pitanje jedno će biti, moraš znati oko malo. Malo bolje. Postulati arhivatora, koliko ih ima? Arhivatorskih postulata ima 7. Bravo, sine, čestitam. Bravo! Ovo je veliki dan za tebe. Čestitam, Boškić. Neka ti je srećno. Položio si. Neka ti je srećno. Živelo ti i mami da kažeš, tati, da smo mi bili. Smo još jednog mladog čovjeka na put izveli. Iako ne zna, naučit će kroz rad. Kroz rad se sve nauči. Naučit će kroz rad. Pa se sjećaš kako je Višekruna za tebe zvao? Pa kako se ne bi sjećao. On je predsjednik komisije Rodoljub. Tako nas izvao šamarčinu. Pred svima. Ajde da budeš nas na ručak sad. Ajde sad na ručak. Ajde. Čestitam. I stvarno bi me šutno, ne mogu da... Danas je veliki dan.